talo whātu talafo le nei fo i tae au smell whaafonga talala Radio Samoa. Ua Suesue nei pena whaafewheo na sao mai I New Zealand, le pasese mai Perth I le taimi a o tapu ai le vaenga I sisifo o Ausetalia. O le ana tauwhia mai laso wharaila vai aso talu ai malanga saoloto au noa ma le whaanofo I sea, o pasese uma mai Perth, ona o le maua o cases I le community, pei tai o le ana sao mai se tasi na whaatoa maua I siaki le vaenga o fe malanga inga, o tau nuu le faigamalaga I au kilani. I whaalinga mtanga luenga le soifua maloloina, o le tangata na o iana I sini, ma ngai mai ai au kilani, tau nuu mai lea I le asonga fua. O loo whaanofo e sea nei le whale ma e ui o loo sautala e ma walalo le ono la matio ni usila I le sao mai o lea tangata. Pei tai mai le soifua maloloina o se whaai unga le tangata I to atasi o no whaaleanga I nai ma le whiwa I saoloto ni usila ma Ausetalia. Mai le lipolo fesa Suesue whaapitoa I whaamai Michael Baker I tala Ale News Hub e te tau lava o na manatua o le taimile nei o ni usila wa pei lava o le isi se tete o Ausetalia whaatusa I taimi wa sola. Ma e mo o mia I le ngā lulu e whaatasi o I tu umai lua I to tonu o le sone mea mata lea wa iai. O le pasese o Suesue nei e toe feso ta I atu le vaenga fe malanga inga wo o I Northland ma I tuunga e iai whaasalanga I se e leu si ta iala o le saolotonga ua iai. O le aoauli le soeto e saoloto e faigamalanga I le vau New Zealand ma Perth, o le ua toe tatala tapu o Perth ma ua whaamalieina le faigamalo New Zealand, o lo le leo na tau fiofi le pepesi o le vairusi I lea vaenga o Ausetalia. Ia inga u whailo e le malo mo pasese o tapena mai Perth anga I mai I New Zealand, a whai ele o oe o se close po o se casual contact, po o e vawalalata so o tanga, ma ele I feso o ta atu fo I se case na whaamaonia, o lo mawhai ona whaimalanga mai a matatu I le so. Ai mo I lato e vāwala lata so tanga po o leana fe so ta ima se case wha amaonia a Perth, ta tau na whaia lo siaki ma whaatali se ilonga I sawe negative, a toa mal whaanofo e sea mo le se fulu whaaso whaato a mawhai ona e sau. O le toe tatala o Perth I le so o lona winga o toe saoloto wheo inga I pei ona Samoa I tatala ai I le amatanga o le vai aso talu ai. Ua tatau ana faamuta le polo kalame le police 10-7 lea o loo faalawi loa ai ata o tangata solitu la fono o loo tausaga. Talosaga lea se tasi o tama o ia fo'i o se faia tifanga Chris Molloy na ngia lo na tai lunga o le nei polo kalame le tausaga I lua fe se fulu ma le ono ona o molianga le ave taavale a o faasua ava faapea isi molianga tau ave taavale. A o matamata I le to o tele ua na o se polo kalame I lunga o le televise, ma faatu mau pea I lunga o faamaumaunga online. E le ngata wa avea pea ma faamanatu I lona tangata tuai, a toa ma le tusi lima ua afiai ma lona tangata faale mafaufau. Ua o lava fo I lona vā ma e sila fia Molloy, faapea tau mawhainga I sa ili ngā luenga. O loo langolango le councillor ia Efeso Collins le finangalo Molloy, lea fo'i ua wala awai Efeso le TVNZ e faamuta le police 10-7 ona o loo vali mai ai le whailonga lanu faasanga I tangata e ena. Ai mai se lava I le tūpa o lii. O le vai aso nei ua ave e se le ata o Molloy ma le Initia, ma o se tala fia le le I whaiata tifanga, ua to ilo ai fo'i ma le neipol kalame. Ua Vave o mai le taimi mo tui al koviti mo I lato o loo nofo I Northland, o le ele ato se vai aso talo na sa report o le whaatuwai ato tangata Northland e whai o lanto tui. Tusale ma le tolu afe tui ele I whaonga ina. Ua whai ai ma le whai unga le pulenga whai tu malo o le soifua malo loina Northland e amata whaasila matatala le ava nois o se tasi e lungo le limas fulu tausanga e anga I atu mo tui. O le aso na nafi le ana mua I tatala I le whaituto o le clinic I whanga rei makaitaia, ma o Kerry, kai kohe ma Darkaville le o le a whaasolo I ai tonu o le lua vai aso o lumanai. O lo mawhaiona whaatonu taimi whaatulanga ina mo tui, po le savalivali atu e au noa ma le tautau fio so wavanoa. O le masino Yulai le ana fuafua whaato atatala I tua le avanoa mo le ta ilimas fultau sanga nga ilunga. Pei usau noa le whaatonu Silly Northland, Dr. Nick Chamberlain, o lo o whetu na I lava le matanga luenga ma le pulenga I Northland ai maise, o le moomia e tangata mātutua Maori, Pasifika, Manui tua. Whai watu I tala koviti o loo whaatetele ina le koviti Initia, ma ua sulu nei I isi atunu utua oi. O le usosola ese tangata maumea Initia whaonga ia lato lava vaalele, whaapea faigamalanga tongi pau, a o tapu ai lea atunu. O le sosola ese o I lato nei o loo anga I atu I vaenga pio Europa, o loo talia ai whaapea le Middle East. O le ua tauwhia fo e Maldives faigamalanga vaalele mai Initia. O Ausetalia ua whaauaula na sa se iho o I lasos fulu limo me, pe ona whaasalalau mai ana nafi.
le ai mai fo'i Kanata, Hong Kong, ma le United Kingdom. I ripoti o atu le tasi tesi ma le 5 miliona rupees, tusale ma le 2.5 afe valu se lautala, le tau o le pasese e alu ese mai ai ma Initia, ma o loo totongi ina lea e le au maumea e a ngai ese mai ai, ma o le au whainga e le o au fiai ma pei meni te tau ona totongi e whaatupe ai, le toe fo i ato le vaalele le se pasese. I cases whaamawina ana po Initia, tolu se lau 2.3 afe, tasi se lau 5.4 cases fo, ai lu afe fitu se lau fitus fultasi tangata mali liu. O le vai aso nei o whailoai fo il malo New Zealand o le ata pena lana fesoasoani mo tangata o Initia. Talanal nei tai au, manuia te lele nei aso.